Inshuti mukomeza gutega amatwi ibiganiro byacu tubaye ikaze kuri updates.official urubuga twabahitemo kugira ngo rujye rubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane amakuru dukesha radio ijwi rya Amerika. Reka tubasabe gukora subscribe, like, share, comments kugira ngo igihe cyose twakoze amakuru yacu ajya bageraho ku gihe mutiriwe mujya gusacinga. Dore amakuru twabateguriye kuri aya masaha n'iki kirimo kuvugwa hirya no hino ku isi. Tugume ku ntambara ishyamiranyije abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Umunyamakuru Eric Bagirubusa haratubwira uko ibintu byifashe ku mupaka wa Gisenyi uhuza ibihugu byombi. Hanze ku rujya n'uruza rwarangwaga ku buhahirane bw'ibihugu byombi rwaragabanutse ku mupaka muto uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu mu bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo humvikanaga ibisasu by'ibibunda biremereye. Ni mu ntambara ishyamiranyije abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo FARDC. Ni ibisasu byahereye ahagana saa 7 z'ijoro bigera mu gitondo cyo kuwa gatandatu. Kuvugwa kugeza ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu w'iki cyumweru byakunze kumvikana bya hato na hato. Utabimenyereye uherereye mu mujyi wa Rubavu ku Gisenyi ku ruhande rw'u Rwanda mu gace gahana imbibe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabanza gukeka ko ari nk'inkuba zihinda mu mvura y'amahindu. Ku Banyarwanda batuye ibice byegereye ntibijya kwegera imbibe u Rwanda ruhuriraho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babwijwe rya Amerika ko muri rusange ubuzima nk'ubu bamaze kubuhindura nk'ubusanzwe kubera ko bakunze kubyumva biturikira mu baturanyi. Aho wagiye ugeze wumva usakuga amasasu n'ubu ndavuga kumva basi kandi kumva kuyumva ndavuga kumva amabombe tumaze kuganira hariya tugaze hano tuva ibombe imwe biracyahari tuyanganye. Abanyarwanda kandi batuye mu bice by'imipaka ibahuza n'abaturanyi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwe muri bo bavuga ko intambara ishyamiranyije abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC yabatandukanije n'imiryango yabo na cyane ko byoroshye ko abaturanyi bashyingirana. Mudamu wanjye se yarapfuye Beni, yavuye hano agenda Beni yatambutse mu FARDC ageze hariya imunigi asanga M23 ihari arakomeza ajya Beni barahamba barangije intambara ziratangira ubutembo bafunga umupaka. Uretse kuba aba baturage bavuga ko ubuzima nk'ubu babuhinduye ubusanzwe ubwoba ntibubura. Muri ibi bihe imigenderanire yazambye abashoraga ibicuruzwa mu mujyi wa Goma babivanye ku Gisenyi ntibabura gukomeza kubaririza amakuru yerekeye ku kumenya uko ibintu byifashe. Ahubwo amakuru ari nuko abakongomani batangiye barura hano mu mujyi wa Goma kumenya umunyarwanda n'utari umunyarwanda. nazo ubwo bikomeje ntuzaho twagenda amagara bugenda amagara nyuma. Andi makuru ku ngaruka z'iyi ntambara ijwi rya Amerika yamenye yerekeranye n'ibikorwa by'urugomo abanyarwanda bavuga ko bahura nabyo bageze ku butaka bwa Kongo kuko abanyekongo bakomeza gufata u Rwanda nka nyirabayazana wo kubashyira mu kaga. Ijwi rya Amerika yabonye umugabo witwa Gaspard Bizimana wo mu murenge wa Rubavu ku Gisenyi ugenda n'iryinyo mu mufuka w'ipantaro avuga ko yakubitiye Kongo birangira bamukuye iryinyo. Ndiye n'umuntu wangu iryinyo nitwa Misi ndamuzi kambara amanezi n'akagofero. Kugeza duteguriye inkuru mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu urwamo rw'ibibunda biremereye byarasirwaga ku butaka bwa Kongo twumvaga rusa n'urwacecetse. Imyaka isaga 20 rihiritse u Rwanda na Kongo byitana ba mwana ku kibazo cy'umutekano muke uhora mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo ishinja u Rwanda ko rutera inkunga mu buryo buziguye n'ubutaziguye umutwe wa M23 mu mugambi wo gusahura umutungo kamere wayo wiganjemo amabuye y'agaciro. Ni ibirego u Rwanda rwakunze kugarama ahubwo rugashinja Kongo gucumbikira abarwanyi b'umutwe wa FDLR ushinzwe gukora jenoside mu Rwanda mu 1994 ndetse rukanashinja Kongo kwibasira abanyamurenge bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Abagiruza ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Amakuru ya Radio Ijwi rya Amerika arakomeje. Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD mu Burundi ntiyashoboye kwitaba igiterane cyatumijwe n'iryo shyaka Ingozi kuva tariki 23 y'uko kwezi. Umwungirije yamenyekanishije ko arwaye bituma bari bateranye bibaza impamvu batamenyeshejwe impamvu z'uburwayi bwe mbere. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye hari i Kigali mu Rwanda. Urukurukuru rwatanguye gukwiragizwa ku munsi wa mbere w'igikorane cyatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD kigitangura ku igerekerezo rya 23 Ingozi. Abacitavye bagizwe n'abagumyabanga bariteze ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ashika kugira ngo yugurure ico gikorane
vyabura bitangura kubatera amakenga. Vyonyuwe n'amakuru yaguma cacana ko ku mbuga hwaniro avuga ko yafashwe bukumbi ari Ngozi bagaca bamumanukana ubutarariye kwivuriza i Bujumbura. Mu makuru y'Ijwi ry'Amerika ryatohoje mu begereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yatumenyesheje ko Ndikuri yatafatiwe n'iyo ndwara Ngozi, ahubwo yatahutse avuye Tanzania mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wa CCM muri ku butegetsi afise amagara make. Ayo makuru avuga kandi ko indwara y'igisukari asanzwe agendana haraheze imyaka igera ku 10 yari yamufashe, bituma abaganga batangura kumuvurira hasanzwe ab'Igitega. Yumvise atoye mitende yaciye afata urugendo rumushikana Muyinga acavayo bandanya mu gikorani Ngozi. Ni mu gihe rero yaraha Ngozi byasubira kwanka amanukanwa mu gicugu i Bujumbura baca bamufatira indege yihuta igana mu gihugu ca Kenya. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika ryahawe n'abegereye aho gwariye yemeza ko magara yandi kuri yo Reveriano atabangamiwe cane kandi ko ari karatora mitende. Ukutitaba igikorane cari catunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD byatumye abacitabye bagikora badashwashwanutse kandi bibaza byinshi ku ndwara yafashe uwo munyamabanga mukuru w'umugambwe. Bamwe bati agomba hitanwe n'ugwatwaye wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza. Uwegereye abanywanyi b'umugambwe bari bitavye ico gikorane nawemera kugira ico ashikirije, eka n'abakurakuranywe mu gutanga ibiganiro mu gikorane naco bashimye gushikiriza ku magara yandi kuri yo Reveriano uretse umukuru w'igihugu wamusengeye. Hanya yari shetani rikira nabaye ko ducika inkokora imbere y'Imana. Twasenze kugira ngo Imana imukize tubandanye dusenga, naco gituma namwebwe abo kubandanya mumusengera kugira ngo aronke ibitende n'ingoga tubandanye urugendo twese turi kumwe. Ico nikigeragezo cyari kiri muri twebwe kugira ngo shetani birabe yuko ducika intege, twe turabana b'Imana turazi ko Imana ari ibirema ikabikomeza. Tubandanye twese dusenga dusabira umunyamabanga mukuru umugambwe wacu mwiza CNDD-FDD. Umwe mu baganga bakurikiranye amagara ya Reveriano Ndikuriyo kuva intambara yeze mu Burundi asigura ko uwo munyamabanga mukuru w'umugambwe asanganywe inkovu yaho yarashwe akiri ku rugamba kandi akaba agendana indwara ya diabete. Ati subwa mbere rero iyo ndwara ivyuka urugero rw'isukari mu mubiri rukaduga kandi ko bw'ico gikomere caho yarashwe gishobora naco kwadukamwe imigera biratuma urugero rw'isukari ruduga kandi bikagorana guhamika iyo ndwara. Bica bisaba rero ko bavura imigera iva kuri aho yarashwe kugira ngo n'urugero rw'isukari rusubire hasi. Ibyo bikaba byarigeze kumushikira mu mwaka wa 2014. Kubivugwa ko ugendesha imodoka ya Reveriano Ndikuriyo n'umwe mu bapolisi bamugendanira baje baritavye Imana. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika ryakuye mu bamugendanira yemeza ko atanumwe muri bo akitwe n'amagara. Abari Ngozi batubwiye ko umushoferi yari mu gikorane naho umupolisi ari Bujumbura. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Umugi abaturage barimo baratabaza, murabizi bamaze igihe kirekire batabaza, turabahumuriza tubabwira ko tuje irabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Imirwano ikaze irakomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23. Imirwano kuri aya manywa irabera muri Kibumba ahitwa Kanyamahoro. Umutwe wa M23 umaze kubwira Ijwi ry'Amerika ko gahunda ufite ari ugufata umujyi wa Goma. Ndavuganye na Dr Oscar Barinda, umuvugizi wa M23. Uwo mujyi abaturage barimo baratabaza, murabizi bamaze igihe kirekire batabaza, baricwa buri munsi, baricwa bagacibwa imitwe, bakorotwa bakaribwa. Ni ngombwa ubu ngubu twahagurutse tugiye kubatabara. Mugiye kubatabara gufata umujyi wa Goma, ni by'amasaha, ni by'iminsi, ni byaryari? Igihe cyose bizasaba nuko icyo tuzi nuko tugiye kubatabara kandi tuzabikora kinyamwuga ntawe duhutaje. Niyo mpamvu tubahamagarira kuguma hamwe, kudahunga igihugu cyabo. Twahagurutse kugira ngo tubarwaneho, tubarwanirire ibyo turi gukora kandi tuzabikora neza. Nta muturage n'umwe
ubuze umuntu utajwe ku buzima bwe keretse nyine bari abagizi ba nabi babahutsemo bakabemerera nabi, ariko turabikora kinyamwuga, turabikora neza. Ariko muri uwo mujyi wa Goma uretse abaturage barimo, harimo n'ingabo nyinshi, ingabo za MONUSCO, harimo ingabo zavugaga za SAMI, DRC, harimo n'ingabo za FARDC. Izo ngabo muzazishyira he? Bizagenda gute? Muzahangana mute? Muzakorana mute? Mu cyegeranyo twanditse ejo bundi ku itariki 22 z'uko kwezi kwa mbere, ibyo byose twabishyizemo, bikubiyemo byose. Ariko bimbwire cyangwa yego, icya mbere twasabye SAMI, RDC na MONUSCO kutivanga mu bibazo by'abakongomani. Urumva turabibasaba, turabibandikira, tuzi ko mufasha bari abantu, ubu twarahagurutse, ntabwo mutabara abaturage kandi ariko manda yanyu ariko cyabazanye muri iki gihugu, abaturage baricwa murebera, rero twahagurutse kugira ngo tubatabare. Ariko mukanyumviye yuko MONUSCO irimo irwana namwe, ko MONUSCO irimo ibarwanya, biragenda gute? Ubwo nyine turirwanaho nk'uko dusanzwe tubikora, turabafata nk'abanzi, twirwaneho neza, dutabare abo baturage, ducecekeshe izo mbunda zose za mabombe yose bari gutera mu baturage, yuko ubu ngubu imirwano isatiriye ahantu hatuwe. Bo cyane bari kugenda muri uriya mujyi wa Goma, za Mugunga, mu nkambi z'impunzi, akaba ariho batereka ibyo bibunda byabo bya rutura, barabazasiramo hagati, kandi baza abantu batazi kubikoresha, bafite abantu batazi kubikoresha, ziriya wazalendo ndetse n'abariya barundi ntabwo bazi kuzikoresha izo ntwaro bari kubaha, yuko uzi ko babigishije mu byumweru bibiri gusa bakabigisha gukoresha izo ntwaro, ntabwo bigeze babifata neza. Rero ubwira umuntu ngo arasa imbere akarasa inyuma mu baturage. Ariko se Dr. Barinda, abo baturage ba Goma bo ko amakuru dufite bamwe batangiye guhunga, bahungira mu Rwanda, bo muratandukanya gute abo basirikare n'abaturage n'ibyo bibunda mukoresha murasa? Tumaze iminsi dutanga ubutumwa ku baturage, tubabwira uburyo bagomba kwifata muri ibi bihe, ko bagomba kuguma iwabo mu mago yabo, nusoza agataha kare, bakirinda yuko abagizi ba nabi noneho basaze barabahukamo, babaka ibyabo, babasahura. Urabizi neza basanzwe babikora n'ahandi hose, ariko turabahumuriza tubabwira ko tuje twahagurutse ubu ngubu, turabageraho vuba cyane, tubarokore. Mu Burundi igisata cy'abarwayi b'ibikomere mu bitaro by'abasirikare muri Kamenge gisa n'icyugarijwe n'abasirikare bakomerekeye ku rugamba mu gihugu cya Kongo mu ntambara. Iyi nkuru Ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragizwaho na Thierry Vendayishimiye. Amerika ryagendeye ibyo bitaro riciye ku bakunzi bayo mu Burundi kandi ribifashijwemo n'amasoko yaryo yizewe azi ibikorerwamwo. Byasanze byiganjemo abasirikare b'u Burundi bakomerekeye ku rugamba mu gihugu ca Kongo mu ntambara ico gihugu cagiye gisahiriza mu gutuza abagwanyi ba M23 bagwanya ubutegetsi bwa Kongo. Abasirikare benshi bariko bavurirwa mu gice co hepfo y'ibyo bitaro ufatiye mu kuboko kw'ibubamfu. Iki gice kiri mu bwinjiriro bw'ibyo bitaro nico kivurirwamwo abakomeretse n'ababagwa. Abagwayi ibikomere bari ku ruhande ruriko inyubakwa ya 6 n'iya 10 hanze ya bloke ya 10. Ijwi ry'Amerika riciye ku bakunzi baryo ryahasanze abasore b'abasirikare biboneka ko bakiri bato, aba bari mu mwambaro wa gisivile. Muri bo hari abafise ibyuma mu maboko no mu maguru yabo, n'abafutse amapansuma ku maboko ku ruhande rwegereye ku rutugu, mu nkokora no ku ntoke. Bamwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika giboneye kuri ibyo bice bifutse n'amapasuma babirenza ko imipira yoroshe, abandi ntibambaye ku gice co hejuru. Mu nyubako ya 6 y'ibi bitaro nayo nyene ivurirwamo abagwayi b'ibikomere, hari ibyumba birenga 10. Kimwe muri ibyo kirimo ibitanda 3 kandi ibitanda nka byose biri ku mugwayi nk'uko abakunzi b'Ijwi ry'Amerika babyiboneye. Ku masaha abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bagendeye ibitaro by'abasirikare mu Kamenge tugeze inyuma ya saa 6 z'umutaga, abasirikare bagwajije bagenzi babo bakomerekeye ku rugamba muri Kongo, ubona bariko babazanira imfungurwa mu dusorori tutameneka. Mu gihe hari abashobora kuvyuka bakaja hanze, hari abandi baguma baryamye
baryamye ndetse batanakakaza n'ivyumba vyabo biguma vyugaye. Muri iyo nyubako ya gatandatu tukirimwo, benshi mu basirikare ijwi rya Amerika ryahabonye harimwo abagendera ku mbago z'ikizungu, abandi basunikwa mu dukinga tw'abagwayi, hamwe n'abatababaye cane bitambukira. Hari n'abandi biboneka ko amagufa y'ibirenge, ku mutwe no mu matako bababaye cane. Ku nyubako ya 10 abasirikare bahagwariye bo bafise ibikomere n'ivyuma mu maguru. Nubwo bitakunze ko ijwi rya Amerika rironka uwemera gutanga amajwi yiwe, amakuru twakuye ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge yemeza ko hajamwo abakomeretse bonyene. Abapfuye baguye ku rugamba muri Kongo baca bajanwa mu ikambi irahegereye ikibuga c'indege izwi ku izina rya Guantanamo. Amasoko y'ijwi rya Amerika yuzuzanya yemeza ko iyo kambi ya Guantanamo yuzuye ikarengerwa. Bagenzi bacu bo mu bimenyesha makuru byemerewe gukorera mu Burundi batubwiye ko atakimenyesha makuru na kimwe cemerewe kwinjira mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge kivuga ko kigiye gukora inkuru y'abasirikare b'u Burundi bakomerekeye ku rugamba muri Kongo. Ico bikoze kubakurikira imbuga ngurukana bumenyi, aya makuru yatanguye kuja habona kuwa mbere w'inondwi. Ijwi rya Amerika i Washington DC ryarondeye General de Brigade Gaspari Baratuza avugira igisirikare c'u Burundi kugira ngo ryumve ico avuga kuri iki kibazo. Mu kiganiro kigufi yakoranye n'igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda, Baratuza yagize ati: iyi ni inkuru nto cane ntashobora kugira ico mvuze ko mu buryo bw'amajwi y'ikiganiro. Abakoresha imbuga ngurukana bumenyi baraduma, baragagamisha ibitigiri, kuba barakomeretse barahari. Ijwi rya Amerika ryaciye rimubaza riti: abo bariyo bangana gute bakomerekeye muri Kongo? Nawe ati: ejo ndategekanya kujayo ndaba uko byifashe, nongere mvugane n'uburongozi bw'ivyo bitaro. Nashatse kujayo ariko bwari bwije, deje w'ivyo bitaro yari yatashe, harimo ndenzarugera. Ariko ijwi rya Amerika riti: bariko baravurirwa yariko. Baratuza nawe ati: none hari ahandi bovurirwa? Nta handi bovurirwa atari mu bitaro by'abasirikare, ariko harimwo kugagamisha ibitigiri. Ijwi rya Amerika ryaciye ribandanya kubaza riti: abo muzi bariyo ni bangaye? Nawe ati: baramilitipliya, mu Kirundi bivuze kugwiza. Ibitigiri ni bisanzwe bama babikoze. Ijwi rya Amerika ryasabye umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi gutanga kino kiyago mu majwi, arabyanka. Gusa yagemereye ko ryosubiramwo amajambo yaribwiye, agizeza ko uyu munsi kuwa gatanu niyamara kuva mu bitaro bya Kamenge azotanga ikiganiro co mu majwi. Ijwi rya Amerika ryamubajije ngo muvuye kuraba uko byifashe rero mwotubwira uko mwabisanze. Yishuye ngo tuzovugana, sanze ari inkuru nzobabwira, sanze atankuru irimwo ntaco nzovuga, uko biri kose nta nzira ikirashe. Nawe umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yanseguye ikiganiro co mu majwi ijwi rya Amerika, ariko akemera ko ibyo yavuganye naryo ryo bitangaza. Mu minsi ya vuba iheze, imiryango y'abasirikare b'abarundi baridoga ko ico gisirikare kinyegeza ibishikira babo. General de Brigade Gaspari Baratuza yabihakanye muri ano majambo mu ndwi iheze. Kubimenyesha igisirikare kirafise umurongo gicako kibwira babwire abiwe babihishiriza iki, nta kamaro ko guhisha umuntu atakiriho. Abantu bavuze ko hospital militaire bagiki, je nibaza yuko batamenya aho bitura, nimba batabaye nabo nyene inkabuzo batumwe na babandi bashaka kuza kwerekana ibitarivyo. Rero suguca rero baja hariya ngo bavuge ngo igisirikare c'u Burundi ngo kiranyegeza. Ijwi rya Amerika ryiboneye biciye ku bakunzi baryo mu Burundi no ku masoko yaryo mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge, nuko uruja n'uruza muri ivyo bitaro biri muri quartier rwagabanutse cane. Icibonekeza kandi nuko abanyagihugu bahagwarije ababo ari bake ugereranije nuko vyahora. Umusore w'ingimbi w'umwongereza ufite ababyeyi bakomoka mu Rwanda wishe abana b'abakobwa 3 yakatiwe gufungwa imyaka 52. Abashinjacyaha bavuze ko ari urugomo rurenze kamere y'Eugene Mukankusi. Kuwa mbere nibwo Axel Rudakubana ufite imyaka 18 ufite ababyeyi bakomoka mu Rwanda yemeye ko yakoze ubwo bwicanyi mu kwezi kwa 7 gushize mu mujyi wa Southport uherereye mu majyaruguru y'Ubwongereza. Uru rugomo rwakurikiwe n'iminsi y'imyivumbagatanyo mu gihugu hose. Birashoboka ko Rudakubana yazamara ubuzima bwe bwose muri gereza azira kwica Bebe King w'imyaka 6, Elsie Stancombe w'imyaka 7 na Alice da Silva Aguilar w'imyaka 9. Aba bari bamwe mu bana 26 bari bitabiriye ibirori by'ikiruhuko cy'impeshyi biga kubyina. Axel Rudakubana yiyemereye kandi ibyaha 10 aregwa byo gushaka kwica, gukora ubumara bwica ndetse no gutunga igitabo cy'imyitozo y'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Babiri mu bo yahohoteye bagize ibikomere biteye ubwoba bigoye gusobanukirwa by'ubugome burenze kamere, nk'uko umushinjacyaha Dina Hill yabitangarije urukiko rwa Liverpool Crown. Umucamanza Julian Goose yasobanuye ibikorwa bya Rudakubana nk'aho yari yahanzwe n'amashitani, avuga ati:
nzi neza ko Rudakubana yari afite umugambi yateguye kandi yiyemeje gushyira mu bikorwa kandi yabashije gukora ibyo byaha byose. Yavuze kandi ko yashoboraga kuba yarishe buri mwana muri abo bose 26 kimwe n'umuntu mukuru wese wari kumwitambika imbere. Umucamanza yakatiye Rudakubana adahari nyuma yo kwanga gusubira mu rukiko amaze gusohorwa kabiri bitewe no guteza akajagari mu cyumba cy'urukiko. Umucamanza Guse yavuze ko atari yemerewe n'amategeko kumuhanisha gufungwa burundu kuko Rudakubana yari afite imyaka 17 igihe yakoraga ibyaha, ariko yongeyeho ati birashoboka ko atazigera arekurwa kandi ko azafungwa ubuzima bwe bwose. Urakoze Eugenie Mukankusi. Impunzi ziteguraga kwerekeza muri Amerika zahagarikiwe ingendo nyuma yo gutegereza imyaka n'imyaka mu nzira zitoroshye. Ibyo bikubiye mu butumwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yoherereje abafatanyabikorwa bayo mu bijyanye no kwakira no gutuza impunzi. Temistokle Mutijima. Ubu butumwa bwandikiwe abafatanyabikorwa ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga buje bukurikira itegeko teka rya Perezida Donald Trump rihagarika ibikorwa byo kwemeza dosiye z'impunzi, kandi ibyo birerekana urundi rugero rw'ingaruka zihuse ibikorwa bye bitangiye kugira. Iki cyemezo kiragira ingaruka ku mpunzi zibarirwa mu bihumbi zari zaramaze gufata amatike y'ingendo zijya muri Amerika. Ubwo butumwa bushingira ku iteka rya Perezida buragira buti ingendo zose z'impunzi zari zarafashe amatike yo kuza muri Amerika zirahagaritswe, kandi nta matike y'izindi ngendo nshya agomba kongera gufatwa. Imiryango ifasha muri dosiye zo kwakira no gutuza impunzi ntigomba gusabira ingendo izindi mpunzi muri iki gihe. Nk'uko imwe mu isoko za hafi y'iyi dosiye yabibwiye televiziyo CNN y'Amerika, impunzi zibarirwa mu bihumbi 10 zari zaramaze gukatisha amatike y'urugendo ubu rwamaze guhagarikwa. Uburemere bw'ingaruka z'iki cyemezo kuri buri gihugu ntizahise zimenyekana. Gusa izi mpunzi muri rusange ziva mu bihugu binyuranye birimo Afghanistan, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Venezuela, Syria na Birmania. Iseswa ry'izi ngendo rishobora kugira ingaruka by'umwihariko ku mpunzi ibyangombwa by'ibizamini by'ubuzima cyangwa iby'umutekano byendaga kurangiza igihe. Ubutumwa bwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika kandi buravuga ko isuzumwa ry'amadosiye naryo ribaye rihagaritswe, ibivuze ko iyi porogaramu yahagaze. Kuri iyi ngingo inyandiko y'iyi minisiteri iragira iti ikindi gusuzuma dosiye zose z'impunzi n'ibikorwa bibanziriza ingendo zazo birahagaze. Imiryango ifasha muri dosiye zo kwakira no gutuza impunzi ndetse n'ishami rya Loni rishinzwe abimukira ntibagomba kujyana izindi mpunzi mu nkambi zitegererezwamo hitegurwa ingendo, kandi bagomba guhagarika ibikorwa byose bibanziriza ingendo z'impunzi. Nta dosiye n'imwe nshya igomba koherezwa muri porogaramu ya leta ishinzwe kwemeza dosiye z'impunzi. Abafite viza zidasanzwe z'abimukira barimo n'abakoreye Amerika mu bihugu by'amahanga bo basonewe bashobora kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko inyandiko y'ubu butumwa ibivuga. Impunzi zamaze kugera muri Amerika nazo zishobora gukomeza guhabwa serivisi. Kugeza ubu nta bindi bisobanura ikigo cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga gishinzwe abaturage, impunzi n'abimukira kiratanga kuri iki cyemezo. Kuva mu myaka myinshi ishize, ibiro bya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bishinzwe gahunda zo kwimurira muri Amerika abanywanyi n'abafatanyabikorwa ba Amerika byimuraga bujuje ibyangombwa bibavana muri Afghanistan bajyanwa mu bihugu byigirwagamo dosiye birimo Pakistan na Qatar kugira ngo dosiye zibajyana muri Amerika bariho zirangirizwa. Abo barimo n'Abanyafghanistan badafite viza idasanzwe. Ubu umuyobozi muri guverinoma ya Amerika yabwiye CNN ko abantu bari muri ibyo bihugu badafite viza idasanzwe y'abimukira baheze muri ibyo bihugu aho bari mu nkambi zicungwa na guverinoma ya Amerika. Yagize ati ntituzi neza ikizaba kuri abo bantu, bazaguma hariya, ntituzi igihe bazahamara. Uyu mutegetsi yavuze ko idoha muri Katari hari impunzi z'Abanyafghanistan zirenga 1000 naho ibindi bihumbi byinshi bishobora kugera ku 10 bari muri Pakistan. Uyu mutegetsi yongeyeho ko hari izindi mpunzi z'Abanyafghanistan ziri mu bihugu byinshi hirya no hino ku isi nazo dosiye zazo ubu zihita zihagarikwa. Uyu akavuga ko mu gihe nta buryo bugaragara buzazigeza muri Amerika zivuye muri ibyo bihugu byigirwagamo dosiye zazo, impunzi zigiye kujya zifata ingendo zizivana muri Afghanistan zijyanwa ahantu bitazwi igihe zizahamara. Ihuriro ry'imiryango iharanira ko Abanyafghanistan bajyanwa hari umutekano kuva intambara yarangira mu 2021 rivuga ko iseswa ry'ingendo z'impunzi no guhagarika igwa ry'andi madosiye yazo bishobora gushyira mu kaga ibihumbi 100 by'impunzi z'Abanyafghanistan. Iyi miryango ivuga ko muri izi mpunzi harimo n'abafashije Amerika mu gihe cy'intambara ariko bakaba badafite viza y'umwihariko y'abimukira. Iri huriro kuri wa gatatu rivuga kuri iki cyemezo ryagize riti iki cyemezo kirashyira mu kaga ibihumbi by'abantu bemeye gushyira ubuzima bwabo mu kaga bitangira ubutumwa bw'ingabo za Amerika muri Afghanistan. Abo barimo n'imiryango y'abasirikare ba Amerika, ingabo z'abafatanyabikorwa b'Abanyafghanistan ndetse n'abapilote b'abagore bitoje bakanafatanya urugamba n'ingabo za Amerika. Itegeko teka Perezida Trump yasinye kuri uyu wa mbere rivuga ko Amerika yananiwe kwihanganira ukuza ikivunge kw'abimukira
bimukira muri iyi myaka ya vuba biyongera ku mpunzi. Ibi akaba ari byo bitumye ubutegetsi bubaye buhagaritse porogaramu yo kwakira impunzi kugeza igihe uko kwinjira muri Amerika kw'impunzi bizabasha guhuzwa n'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo tegeko teka ryavugaga ko iri hagarikwa rigomba gutangira gushyirwa mu ngiro ku itariki ya 27 y'uku kwezi kwa mbere. Nyamara ubutumwa bwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bwo buvuga ko rigomba guhita ritangira kujya mu ngiro ubu. Gahunda yo ku mupaka wo mu majyepfo ya Amerika itandukanye na porogaramu y'impunzi yo yari imaze ibinyacumi by'imyaka kandi ikaba yari ifite uburyo bwayo bwitondewe bwo gusuzuma impunzi zivanwa mu bihugu by'amahanga ziza gutuzwa muri Amerika. Nyamara gushyiraho ingamba zikarishye ku mpunzi biri mu murongo wa gahunda y'ubutegetsi bushya yo kugabanya cyane abantu binjira muri Amerika buvuga ko ibyo bigamije ituze rya rubanda n'umutekano w'igihugu. Ku butegetsi bwa Perezida ucyuye igihe Joe Biden, umubare ntarengwa w'impunzi zemererwaga kwinjira muri Amerika wari abantu 125 buri mwaka. Urakoze Temistocle Mutijima, ikigo ny'Amerika Centuria Care Alliance gifasha impunzi zikigera muri Amerika mu gihe cy'imyaka 5 kivuga ko cyababajwe n'ikemezo cya Perezida Trump. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yavuganye na Jean Hakuzimana uyobora ishami ry'icyo kigo muri leta ya New Hampshire. Twari tubyiteze kuko nta kintu ari gukora tahoze mbere, ariko muri rusange birababaje kuko ikintu cyose cyiza kihagarika izi porogaramu urebye akamaro zagiriraga abazizamo, impunzi, abantu batandukanye bavuye mu nkambi n'ahandi hantu hatandukanye. Icyo kintu tucyakira nk'ikintu kibabaje kandi ingaruka zacyo ziragaragara, zatangiye kugaragara. Ibi bakoze ko gute? Hari abimukira mwari mwiteze gufasha? Bari muri gahunda yo kuza, indege zabo ziteguye, bategereje mu minsi 3 bose izo ndege zarahagaze, nta muntu washe kuba yaza muri Amerika ubu, uretse gato cyane abantu bo muri Afghanistan bitwa SIV cyangwa Special Migrant Visas, ubu n'ubonye natigeze akoraho, ariko abandi bose bari muri iyo gahunda y'abimukira b'impunzi baza muri Amerika ibahagaze kugeza kuri saa. Mu kigo cyanyu mwari mwiteze kwakira bangana gute? Ubundi buri mwaka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashyiraho umubare w'abantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakira. Uyu mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarateguye kuzakira abantu 125. Ibyo ni ibyasinywe na Biden mbere yuko arangiza manda. Iyo gahunda rero muri rusange muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibaye ihagaze, noneho bagera mu kigo n'icyo ndi kukubwira nkorera, twari dufite gahunda yo kwakira abagera ku 115 muri uyu mwaka. Abari bateguye kwakira n'indege zabo ziteguye bagera kuri 12. Abo ngabo bahagaze kandi bari babizi n'imiryango yabo ibizi, uko abenshi baje guhuzwa n'imiryango yabo ibigana. Abo 12 bakomoka he? Bakomoka mu bihugu bitandukanye bya Afurika ndetse na Afghanistan, nakubwira nka Gakondo n'urugero, Chad n'ahandi hatandukanye. Cyane cyane umubare munini w'abantu twakira usanga ari abakongomani. Bavyakiriye gute bamaze kumva ayo makuru, kuko ngira ngo baba bamaze n'igihe bitegura? Usanga bari bariteguye, baragurishije ukuntu twabona bari badufite, niba wari ufite agasambu cyangwa akamoto yacungishaga urashakira ubuzima, yarakagurishije yiteguye kugenda. Ubwo rero urumva ubuzima busubiye kuri zero, agiye gutangira kuri zero, ni gusubira mu nkambi nawe ari mu nkambi. Birabaje mu by'ukuri. Ingaruka ku kigo canyu nizahe? Bigiye gukurikira n'ivyahe haba ku kigo canyu haba ndetse no kuri abo mwafasha? Ingaruka kuko dufasha ni nyinshi kuko ntabwo ari urugero, hari ababyeyi baba bategereje ko abagabo babo baza, bategereje ko ababyeyi babo baza ari abana baje mbere, hari abamama bategereje abagabo babo ko baza bakabafasha ubuzima bwa hano, busaba ko abantu bari babiri bagafatanya mu kazi. Izo zose ni ingaruka washyira mu byiciro bitandukanye, yaba iby'ubukungu, yaba ibyo ubuzima. Umuntu ashobora rwose kumererwa nabi kubera ibyemezo nk'ibi ngibi, ugasanga abagize amasereza atandukanye no kurwara. Izo zose ni ingaruka. Ku kigo rero turacyareba uko bizagenda, kuko nubwo bihagaritse ubwo haba hatangiye gahunda y'ubuvugizi yo gushaka inzira zitandukanye. Umuntu yagiye kunegosiya no kubwira abashinzwe gutora amategeko kuba batangira gahunda y'ubuvugizi, bakaganira na leta, bakaganira na Trump, bakaganira n'abajyanama be, bakareba ko yakuraho uko guhagarika cyangwa amategeko yari yasinye. Ibyo byose turabyizera ko hari igihe runaka, mu mezi runaka bashobora kuzabigarura. Ntabwo dufunze, turakomeza gukora, tuba tugifite inkunga zo gukoresha. Ntabwo dufunga kuko dufunze twaba dutsinzwe. Tugomba no kwita kuri aba ngaba bari bakiri muri gahunda zo kwitwaho mu gihe cy'imyaka runaka. Mubafasha iki muri rusange? Mu nkambi bashize imyaka 15 mu nkambi, ageze muri Amerika uhita wibaza ibintu akeneye. Ni serivisi zose mu by'ukuri, nko gutangira ubuzima bundi bushya, kuva kumushakira icyangombwa, amwereka ajya gukorera perimi, kumushakira imirimo, kumushakira inzu azabamo, kumushakira amashuri abana batoya bajya kwiga, kubahuza n'ibitaro bakabona abaganga bazajya babitaho. Izo zose ni serivisi tubafasha
mu minsi yawe yo kugera hano kugeza aho babashije kubyikorera igihe cy'imyaka runaka, ariko tubafasha mu gihe kingana n'imyaka 5. Jean Hakuzimana tubashimire kuri kano kanya muhaye Ijwi ry'Amerika.